le GPU siyayisupporta 100%. Inqumo lezi ezithathwe emva kwamabhuti nasemakamelweni ezabo. Thina singeni organization ayingeni lapho. Thina sifisa ukuthi i-service delivery nabantu abaZulu Natal abacabangelwe bona kuphela uqala ukuze lesifundazwe sibuyele ukwethenjwa. Okhuluma njengamanje usihlalo kazwelonke we-NFP owakhethwa enkonfeni ngo-2023 lapha nje ngezansi e-Olive. My duty is to protect i-organization ngokomthetho nangokwe-constitution ebhalwe phansi ukuthi fanele ngiyibuke iqembu lethu ukuthi elikwenzayo likwenza ngendlela efanele. So umthetho uyangivumela ukuba konke okwenzakalayo sikwazi ukuhlela ukuze sivikele i-organization as i-constitution ikubeke kucace ama-duties e-office ka-national chairperson. I-protocol siyayazi, there is a national structure, professional structure, kunama-district, kunama-constituency, even ekugcineni abanikazi be-organization bese ngama-branch ikakhulukazi lapha emasebeni. So indlela okufunctionwa ngayo noma ama-decision taken by the NEC affecta noma enza ukuthi ama-structures onke angasahlonipheki kodwa akhethwa senkonfeni. Ngakho today sizochitha ukuthi asikaze siubone lo mhlolo lokhu nasungula leqembu uMagwaza Msibi sithi yishobolo aliphume liphele asiwazi lo mhlolo wenzeka kwa-NFP. Asiyawuchitha namhlanje sizokhomba ngomunwe ukuthi thina sazi NFP kanjinji eyayazi ukuthi noma inenkinga njengawo amaqembu ingene kwagogo ilungisa izinto, but everything nje kuma social media ubona NFP kwi-front page isonezwe yini NFP yonke into nje NFP ibhekwa. So ngiqonda ukuthi ke today sizolungisa leso simo ukuthi siyakhuza ku-NEC yethu ukuthi sine province eyakhethwe Newcastle, i-structure fanele sihlonishwe. Sinama constituency enza ukuthi kukhethwe i-NEC, kukhethwe i-province, fanele zihlonishwe lezi structure. Sinama branch akhona afanele ahlonishwe. So siyafisa ke kakhulu ukuthi u-NEC iqonde ukuthi this organization inamandla kakhulu njengoba nani nazi bafowethu ukuthi kusemvalwa amehlo nje kuthiwa nayi NFP sisuka kude kakhulu from 2010 before lilonto leli qembu nanka ama-veterans akhona ayakhala kakhulu esinawo phakathi kwethu.